Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako najjednostavnije skinuti pjesme i video prikaze sa YouTube-a koristeći program DVD Videosoft. Download je potpuno besplatan i siguran. Link stranice će biti u deskripciji. Nakon što uđete na stranicu, idete na dugme Download te vam se setup automatski počne skidati. Uđete u setup te instalirate. Osobno smatram da je instalacija vrlo jednostavna te ne zahtijeva nikakva dodatna objašnjavanja. Nakon što instalirate program, pronađete te uđete u njega. Od svih ovih programa treba vam Free YouTube to MP3 Converter. Uđete u njega te vam se otvori u ovakvom obliku. Program radi na tom principu da odete na YouTube i link bilo koje pjesme kopirate te idete na past. Nakon što pasate, on će vam se otvoriti ovako. I sad idete na ovu strelicu koja predstavlja download. Nakon što vam se pjesma downloada, pronađete te možete puštati i uživati do mile volje. Ovo je moj prvi tutorial i nadam se da će vam se svidjeti. Vaš admin Zdene.